Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar. Ayat haupo-haupo sa sumagawa, malaggo ing kapaidahan niya, serta malaggo in kapamintangan sing kitaroon halawman niya ini, karena panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta pagpahati kato taniyo, bang uno injimato sin mga sila nakaunayad to hatimpo jahiliya, bang uno in iaalok nila, uno in piaparuli nila, uno in mahal kanila, amo in kahalan jimato hasabab dito piarahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat sa laggo-laggo, kalu-kalu ramayan, daing hasabab sin nikmat yaon, makabalik sila patuhan Rabbul Alamin, biya sin panagnaan, amuin naukab doon haon in pag-aga masabunal-bunal, amunain diarasin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, serta doon haon ini nagbunga in pamiat panghindo sin anak niya amunain Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, amunain hula Makkah, sampai paadlaw ini masih-masih yaon timitindog, masih-masih amuin iaalok sin bijantong singkatan Muslim halawman sing gumi ini, amuin di maig halawm sin bigi jantong nila, in pag-angan-angan ko nila matibaw, in lugal yaon, tanda sin hugot, sin pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pagbalik-balikan na sadya in hinang, doon amin bakkas kiabin sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, sampai roon haon, amuin piyagwa sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamahuli jaman in amuin nikmat pagbuhi magbalik sin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung karaak sin Tuhan na to Rabbul Alamin, papamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon ay nibiyata sin Allah ta'ala ha ayat ini, Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra. Uno, wala niyo kakita, wala niyo kakisakupan, wala niyo kakirungukan, insuy-suy, akahalan sim mga sila manusia amuin, pindahan giantian nila'y nikmat sin Allahu Ta'ala, harap pakakupur pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahallu qawmahum daral bawar, serta in dia nila maun pakauman nila, amuy in piagganti nila hanikmat sin Allahu Ta'ala, amuna indan harap palawm sin narka jahannam, darul bawar. In pag-ianun al-bawar, hamuk deng ha mga lugal sin narka jahannam. Laong sin Ibn Abbas, yani bini'matillahi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In pag-ianun ni'mat doon hayaon, amuin giantian nila sin, giantian nila riya maun palawm sing kauman nila, amuin katandaan hikasud nila palawm narka. Sinyaon diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ni'mat sa laggo-laggo karna amin nagbuhi sin panuntum sin ama singkatan kanabihan karasulan,
amo na Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, sarta piagbulok binasahan sin anak niya roon halom si Makkah, intungod paparkala yaon na inyan sambil biray ta sin Allah Ta'ala bang uno imaksud sin daak sin Allah Ta'ala amin nagdara sin nikmat yaon amin giyantian nila mohon pa amin karukaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biyata sin Tuhan na to Rabbul Alamin hambuk ayat kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Biyata sin Allah Ta'ala biya sin pagpara sin Allah Ta'ala harap maun kaniyo daak in amuin diara sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam maun palauman sin Makkah al-Mukarramah labi luwa na tuod inamuin piyang gagawutan sin anak niya amunin Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam doon halawm sin Makkah yan waktu sin ini panagnaan timubuin agama Islam doon haluhal yan sampai roon hayan pindahan sin Quraish in kahalan nila doon hayan na amunain natag sila doon han amuin jahil karena bukod na amuin pamiat sin Nabi Allah Ibrahim, bukod na pamiat sin anak niya Nabi Allah Ismail, bukod na amin diara sin daak sin Allah Ta'ala nikmat sa lagu-lagu, harap pa kauman yan, amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, biyata doon haon, kama arsalna fikum rasulan, minkum yatlu alaikum ayatuna. Bialong niya sin pagparasin Allah Ta'ala, harap maun kaniyo si daak amuin mamas sa kaniyo sing kaayat-ayatan daing hatuhan Rabbul Alamin hasupaya in kamu mahinang sawa sa imbigi jantong niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hasupaya kalanuan imbigi jantong niyo sarta mapaingat kamu sing kitab amo na yung Quran mahamulya iban sin hikmat sin kitab yan amo na in sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhum wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun sarta in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin manghindu ikaniyong sin uno-uno na pakaradyaan di niyo kaingatan. Na pag-uwas inayat sumuno biyata sin Allah Ta'ala, pazkuruni adhkurkum, washkuruli wala takpurun. Panumtum kamu marikako. Hasabab sin panumtum niyo harap marikako, na di ta kamu kalupahan. Washkuruli wala takpurun. Gamayan in hinangon niyo magsukur. Harap marikako sabab ingkatantan na dawhat niyo. Dain sinhalaw pa kamu pakandangan ni ina niyo. Daing pasin wala pa kamu nakasud palawm sin pakandangan ni ina niyo. Yaon pa kamu hasulbi sin ama niyo. Ako in nagpaparuli kaniyo lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasabab yan, di ka mo mapatot magkupur marikako. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin. Na, ang mga tindakan sin Allah Ta'ala, hasupaya kita matag, ibadullah, amuin ipon, nagtatag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo na yung mga mu'minin. Amuin, namamarat siya sin uno na in nikmat
Piya sampay sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala mohon marikato bang ibutang ta marikato. Kana siyain mamamayta kato taniw sing kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim hati niya amin manutsihi sing katan lummi sin pangaddatan nato. Amin manutsihi sin sa lummi hinang sin manusia biya sin kakahinang sin mga tao jahil danasun nufus wa af'alul jahiliya amunain sa lummi hinang sin ginawa sin hamuk manusia amuin hinang kajahilan na unuin diarania, unin pagsutsiyan, hasupaya kamu mapagawa, bang kamu tumayma, hasupaya kamu makaguwa, daing katigidluman sin, kakupur, katigidluman ini pagsirik, katigidluman sin kataan pagmaasiat, panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, harap pasahaya sin ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya bang ini kasahayahan na imbigi jantong sing kamu sin nikmat sahaya ring Allah subhanahu wa ta'ala na maluhay na kamu tumayma sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yuallimuhumul kitaba wa huwa al-Quran amuin himindo kaniyo indaak sin Allah Ta'ala amunain Quran mahamulya. Wal hikmah amunain sunnah. Iwan na sin sunnah niya. Wa yuallimuhum ma lam yakunu ya'lamun. Sarta himindo kanila sin ununo na pakaradyaan di nila kaingatan. Dihan. Naamo yan in mga dimajatu. Katan sin hinang sa tulaat, hihinang sin mga kuray sa tempo na kaunayad to. Dia maun kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuy in lawan niya katan pamarayaw, biyayta kanila roon hayan, amuin hasupaya ando dumayaw sila patuhan Rabbul Alamin. Amuyan, nabihad tura impang Hindu, sin mga kaguruhan, amin matan, manghindo sing kasabunalan pamano siya, bukon karna sin, bukon karna ngan, bukon karna uno-uno na karantukan buat malingkan, inyaon katan, amuyin, hangkan sila magpasampay pasalsin, bugat sin amanat yaon nakabutang hataas sin aba kanila, subay nila yaon hikapasampay patagda po kaniya amo na yung mga manusia kulang kabus sa panghati tungod parkala pag-agama. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Nasa abyan laong sin Ibnu Abbas yung pagyanon ni'mat doon ay ni diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna siya hambuk deng mga ni'mat dakula dia aksin Allah Ta'ala maun pahambuk lugal amuin wayroon na katuladanan sin pag-agama roon buat malaingkan ang katan hinang harap dan palaun sin narka jahannam amunin biyayta sin Quran mahamulya amuin nabat-bat na to kainayad to amunin piyagyan doon haun alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Naamo ini. Nakasabab yan. Doon hay ini damikyan gimana impatuntum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng habayta sinambuk sahabat deng kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم. Artinya hadis qudsi.
amuin nanuituyan harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala limabay deng ha Jibril, amo na yung pag-ianun hadis Qudsi, laong sin Allahu Ta'ala, yabna Adam, ya kau anak kapu Adam, kita ini anak sinapu Adam. Yabna Adam, in zakartani fi nafsik, zakartuka fi nafsi. Bang mo ako tumtumun, sabuton, ha ginhawabaran mo, na sabuton takaw, iwan tumtumun takaw, di kako. Wa in zakartani fi malain, zakartuka fi malain minal malaika. Bang mo masabot ako, doon haka lubukan sin manusia, biya na sa pantun sin kita ini, amin matao din nakarungog, pagpatumtum pa kanya kaluaon ka ilo sumagmat doon makatumtum, harap pa Tuhan Rabbul Alamin, sa makapamaugbog doon na sarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakalamod siya ri amin hadis na sabot ini. Laong sin Allah ta'ala, zakartuka fi malain minal malaika. Sabuton takamu, doon ha, ini, sa taod-taod, tumpukan si mga malaikat. Aw kala, fi malain khairin minhu, atawa doon ha amin tumpukan sin piyapan jari sin Allah Ta'ala, labi mataod dahing ha amin tumpukan si manusia yari halawm sing gumini. Wa in danawta minni shibran danawtu minka ziraan. Na bangkaw long sin Allah Ta'ala, ya kau anak kapo Adam, sumuok marika ko hang saang, inang saang ini wala misam miyabot hang dangaw. How po siya rin hang dangaw in pag-ianong shibran, danaw tuming kaziraan. Sumuok ako maun kay mo hang dupa. Wa in danaw taminni ziraan, bang kaulong niya sumuk marikako hangasta suukon takaw hang ini hang dupa. Wa in danaw taziraan danaw tuming kabaa, na bangkaw sumuok marikako hangasta sumuok ako kay mo hang dupa. Wa in ataytani tamsi ataytu kaharwalatan. Bangkaw sumuok marikako, manumtum marikako, nagpapanaw, sumuok ako maun kay mo, ini hati niya, nag-uus-us. Bihan, harwalatan. Bihan, nag-uus sa hati niya, buko ni sab di marakan, buko ni sab niya manaw. Sa hati niya panau-us-us. Inibiyata sin Imam Bukhari ha kitab niya, riwayat dengkang katada, ha damikyan ha kitab sin Ahmad ibn Hanbal, riwayat dengkan Anas ibn Malik. Ini mga katautay manghuran ha agama Islam. Suway na to pangannalon marayaw, karena bukon in dunya ini gaman maguhugot in pag-iman si manusia. Bat maguhugot in pag-iman si manusia, paggamataod na in makahati sin agama, na laong tari na sa ini malunin gumi. Ampayan yampa na sa ini, mataod na in malubog in panghati karna, aun na rin ha mga nagpakitain sila tao makahati sa sumakawa, inhinang nila sulang na pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si mga biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u min ayna iktasab amin al-halali am min al-haram. Dumatong lang niya im mga waktu di na imano siya magpinig sinhinang nila. Di nila na hipag-inu-inu ing kahalan sinhinangon nila. Uno, laray kaya unday nga haram ataw laray ka rin nga halal. Hati na tungod paparkala pag-usaha. Na ay ikaw na mga katawtay manghuran. Aun na sayan. Amin yaon impatta sinaga madiaraniya. Yaon insimud niya mamisarahan parkala pag-agama. Sa sumagawa tuan inusahan niya hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inusahan niya kaibanan mangungkaw supaya makawaakpunan. Ini katantan di majato sa ini halawman nato na bihayaon. Subay kita ni umahali sing kahalan nato. Inikmat sinallahu ta'ala pag iyanon amo na indiyarasim pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inikmat pag iyanon sinallahu ta'ala amo na ini pagtawagon doon hayan sunnah. In sunnah amo na ini pag iyanon hikmat diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na pag amal sin Quran mahamulya banguno intiyugila sara sin Allahu ta'ala doon hayan pasawahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay rang hikmat hati niya labay rang sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya malhuay kahatihan sin manusia na amo yan in sa lago-lago subay nato kawaun ding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana hisiw-siw hindi tumayma sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na siya timayma sin panghindo ding Allah subhanahu wa ta'ala bang niya wala na tiyayma in panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala na way na pagduarwa inuwian niya amo na yung pag-ihanon doon haayat ini darul bawar. Amo na in lugal halawom sin narka jahannam paglukaran sin mga tao bihay niin kahalan niya. Naamo yan, angkan kita makaiyan in tungod paparkala sin pag-iman si manusia gaman magkuku magsusungin taon magkuku sabab muna-muna di majato na halawman na to misanin parkala pag-ibadat hinangon na sin kaibanan hipamuting hasupaya makapangakal haparkala sin maksud umusaha daing haalta bukon halal amo na yung biyay taduhon haon di na in manusia magjaga sin hinang niya uno yaon halal ka atawa haram ka bihan yan inji majatu halawman na to na bukon niya to long ta hipag liki-liki na to imparkala yan to subay na to yan ini pamikilan marayaw ha mga kaibanan nakapadyatusin hinang wala nakaamo bang aun dapat in sila mapatumtum makabing sila maun paamuin tumayma sin nikmat sin Allahu ta'ala amo na indiyara sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena in hikasud da sin manusia palaw man sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala subay siya lumabay daing hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan nabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?
qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Biyita dun haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan lang niya sin umat ko makasud palang sin surga. Buat malainkan amura hindi makasud, hindi mabaya sumud. Uy, lang niya ya Rasulullah, hindi mabaya sumud. Lang niya hisiyusoy magtaat kako, sila yan in mabaya sumud, na hisiyusoy magmaksiyat kako, amo yan hindi mabaya sumud palawsin surga sin Allahu Ta'ala. Narong bihayad to, di mato na halaw man na to, in di mabaya sumud palawsin surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na in mangakal nagaalop, amo na in mamuting magaalop, amo na in mangungkaw nagaalop, in mga yan katantan di magyari hinangon sin mga silaon pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na subay sila yan patumtumon kalo sila makabalik, na wang sila mamung pawang mo patumtumon, na puas parkala hawang mayan kita niyo nakapatumtum. Na amo rayad to yung mga ikapasampay tahawak to ini. Aron na ni patubtubon na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.